Nema dileme da je danas teško biti novinar u Crnoj Gori, budući da smo kao profesija izloženi kako ekonomskim, tako i političkim pritiscima koji dolaze sa različitih strana. No ono što nas kao profesiju najviše, čini mi se, tišti jesu ti unutrašnji prosjepi, ta podijeljenost unutar nas samih. Još jedna stvar na koju bih ukazao jeste da mi imamo hiperprodukciju novinara, što za posljedicu ima da je u Crnoj Gori veliki broj obrazovanih, veoma ambicioznih, ali nažalost i veoma nepismenih novinara. Svjedoci smo da jedan sudija, jedan političar u Crnoj Gori možda, iako ja ne dijelim takvo mišljenje, sebi mogu da dozvole tu nepismenost. Novinar to sebi jednostavno ne može da dozvoli.